emwe muri Bibiliya Imana ivuga ngo ntugire ubwoba. Nababwiye Igitega, ndababwira nzi ko muri intumva harimo intumva biranditse, emwe ntabwo bafise. Niwasiba nkagusubiriza uracugera ufata inkoho duce tugwana abenegihugu bose takuzobanesha. Wabonesha miliyoni 12. Mukanye Petero Nkurunziza umuhisi Petero Nkurunziza, nyamuneka abangaba bose bakomeje kugenda bagaruka muri izi gahunda zitandukanye. Nyamuneka benshi baravuga bati Burundi ibintu byakomeye, Burundi ibintu byakomeye. Ntago babeshe cyane kubera yuko ukurikiye imbwirwa ruhame aba bayobozi bakomeje kugenda batangaza ziragaragaza uguhangana gukomeye cyane, ndetse aho bivuga yuko umugabo wita Reverien Ndikuriyo yamaze kugenda agaragaza yuko afite confidence zo kuba yavuguruza bimwe mu byemezo perezida ayaje kugenda afata. Agira ati mu mugambwe CNDD FDD ntuzitwaze icyuri cyo, mu mugambwe CNDD FDD ntuzitwaze yuko ushyigikiwe n'umunyepolitike runaka, twese turangana. Ibi bibaye nyuma yuko kandi umugabo bita Alain Ndikumana uyu nguyu akaba umushikiranganje ujejwe ubukungu hariya ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ubwo yararimo araganira na nyakubahwa Perezida Evaristo Ndayishimiye, ndetse akamuganiriza amubwira yuko muri CNDD FDD hari benshi mu bifi bya rutura bikomeje kugenda bimwaka igiturire, ariko nyamuneka Perezida Evaristo Ndayishimiye akagaragaza yuko nta numwe uri hejuru y'amategeko. Ibi ngibi rero nanone amakuru yaje kugenda atohozwa, hamenyekana yuko umugabo bita Reverien Ndikuriyo ndetse n'abagabo batandukanye muri CNDD FDD baba baragize uruhare mu kwaka igiturire uyu mugabo Perezida Neva. Nyamuneka agakomeza kugenda agaragaza yuko nta numwe ugomba kuba yasumbya itegeko, ndetse ko Perezida Neva yiteguye gukoresha inkota ityaye akarinda igihugu cy'u Burundi. Turaza kugenda turebe ibyari byo, tuze gukubitira hirya no hino turebe ngo muri CNDD FDD bihagaze bite, uguhangana gukomeye cyane gukomeje kugenda kujya hagaragara, ndetse n'imbwirwa ruhame zikakaye ziri kugenda zibwirana. Ibi byose turaza kugenda tubibabwira, ariko nanone birajyana n'ibibazo by'umutekano bisanzwe biri mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamaze kugenda afata icyemezo gikomeye cyane cyo kohereza izindi batayo zikomeye mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko muri teritwari ya Baraka ndetse na Fizi. Tuze kongera tugaruke nanone ku byaje kugenda bitangazwa n'uruhande rw'igihugu cy'u Rwanda. Murabizi neza yuko hari amakuru avuga yuko ubwo inyeshyamba za M23 zafataga ibice byinshi bitandukanye muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, benshi mu barwanyi ba FDLR bagiye bahungira mu gihugu cy'u Burundi, ariko nyamuneka u Rwanda rwo rukomeza kugenda rwereka amahanga yuko bimwe mu bihugu bituranyi by'igihugu cy'u Rwanda bakomeje kugenda bashyigikiye umugambi wa FDLR, ariko u Rwanda rukavuga yuko ruzafata ingamba z'ubwirinzi mu buryo bushoboka cyane. Ni nayo mpamvu menshi mu makuru mukomeza kugenda mwumva, by'umwihariko harimo operasiyo agenda akorwa. Aha rero nanone igihugu cy'u Rwanda cyamaze gusaba umuryango w'abibumbye yuko mu by'ukuri wasaba igihugu cy'u Burundi kikareka gushyigikira FDLR, cyane cyane yuko amakuru akomeza kugenda agaragara bigaragaza yuko igihugu cy'u Burundi cyaba gicumbikiye bamwe mu barwanyi cyangwa biterabwoba ba FDLR. Ariko igihugu cy'u Burundi nacyo kiragiriza u Rwanda yuko u Rwanda rushyigikiye Red Tabara, kuko Perezida Evaristo Ndayishimiye mu bihe bitandukanye yakomeje kugenda agaragaza yuko igihugu cy'u Rwanda cyaba gitanga amafaranga, indaro, ibyo kurya ndetse na espace yo kwitorezamo kuri uyu mutwe ugambiriye kuba wahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Ariko nanone uru Burundi bukagaragaza amahanga yuko ngo u Rwanda rwaba rwarabimye bamwe mu banyabyaha basize bahekuye igihugu cy'u Burundi mu mwaka 2015 ubwo hageragezwaga kudeta ya General Niyombare, ndetse urugamba rukaba rwarasize uwo bita Adolphe aruguyemo. Ibi byose turaza kugenda tubabwira uburyo bihagaze. Andi makuru kandi hari amakuru avuga yuko muri CNDD FDD intambara ari intambara, nyuma yuko bamaze kubura ayo bacira nayo bamira, by'umwihariko mu gushakisha amahitamo y'ugomba kuba perezida w'iki gihugu cy'u Burundi cyangwa se ugomba gutanga kandidatire ye, kugera naho benshi mu bayobozi bagaragaza yuko Perezida Evaristo Ndayishimiye ngo yaba atagifite cyangwa se yaba atagifite ubushobozi bwo kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Ariko nyamuneka abantu ba hafi y'uyu mukuru w'igihugu bo bagaragaza yuko uyu mukuru w'igihugu agifite icyizere ndetse na passion yo kuba yayobora iki gihugu cy'u Burundi.
benshi baravuga bati uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi byinshi twagiye tubura cyangwa se amahirwe atandukanye ubu Burundi bwakomeje kugenda busa naho bubura, nuko uyu mugabo Perezida Evaristo Ndayishimiye mu bihe bitandukanye yakomeje kugenda agaragaza yuko mu by'ukuri ngo Burundi bugomba kuza imbere, ndetse bigaragaza yuko diplomasi itandukanye uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yagiye akina, nyamuneka nta mugisha nta n'amahirwe abarundi bigeze bayigiriramo, ahubwo bikaba byarakomeje kugenda biteza ibibazo bikomeye cyane. Mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye we agaragaza yuko igihugu cy'u Burundi gifite umwimbu ndetse gifite byose, ndetse ari igihugu gihinga kikeza, uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi biravugwa yuko ibintu byaba bikomeje kugenda bimukomerana nyuma y'amakuru y'ibura ry'igitoro, ubuzima igihugu cy'u Burundi bagiye kumaramo hafi imyaka igera kuri 3, aho Reverien Ndikuriye we ku munsi w'ejo yagaragarije abaturage yuko hari amahirwe akomeye cyane yo guhinga amavoka bakayagurisha mu mahanga, by'umwihariko akaza gusimbura bimwe mu byagiye bibura hano muri iki gihugu cy'u Burundi. Amakuru rero kandi akagaragaza yuko nubwo bwose uyu mugabo Reverien Ndikuriye bigaragara yuko ari uzasimbura Perezida Evariste Ndayishimiye wenda nk'ishyaka CNDD-FDD ryaba rimutanzemo nk'umukandida, ariko bavuga yuko abasanzwe bamumenyereye ari we waba ufite ubuyobozi bubi munsi ya Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko ni benshi yakomeje kugenda anyegeza ubwo yari mu nzego zifata ibyemezo, kimwe n'umugabo bita Guillaume Bunyoni usanzwe afungwa, benshi bakubitira agatoki ku kandi bavuga bati reka yumve kuko nawe abo yafungishije ndetse n'abo yishe ni benshi. Ibi rero bikagaragaza yuko ngo mu gihe igihugu cy'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye yakamburwa kuyobora iki gihugu cy'u Burundi, n'ubundi Reverien Ndikuriye akaba yakiyobora, nawe na bya bindi mwe bavuga ngo na bose ni bamwe, kubera yuko n'ubundi doctrine zabo ni zimwe, cyane cyane yuko uyu mugabo Reverien Ndikuriye we ngo nta mikino anagira, we iyo bibaye ngombwa aranica. Ibi rero ni akaga gakomeye cyane, ni ibibazo bikomeje kugenda bigwira iki gihugu mu matora y'ibihumbi 2027. Tuza kugenda tureba ku basirikare nanone bivuga yuko bakomeje gutoroka igisirikare cy'u Burundi, aho bivuga yuko bamwe bamaze kugenda bagera mu gihugu cya Canada, abandi Dubai. Amakuru rero aragaragaza yuko aba basirikare bari gushakira ibyangombwa imwe mu miryango yabo isanzwe. Bivuga yuko abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bamwe na bamwe bakomeje kugenda bahunga igihugu, ari nako imiryango yabo bagenda bayishyira mu kaga, kuko amakuru twakira nuko inzego z'ubutasi za CNL zikuriwe n'uwo bita Ildefonse Habarurima nyamuneka zamaze kugenda zegera imiryango y'abo basirikare bagiye batoroka igihugu, aho bivugwa yuko iyi miryango n'abatambukanyi bayo basa naho bacungishijwe ijisho. Turaza kugenda tureba ibyo ari byo, tuza gukubitira kwa Denise Bucu mu nkuru nziza turebe amakuru akomeje kugenda avugwayo, aho bivugwa yuko nyamuneka uyu nguyu yaba yaragiye ategura imyigaragambyo mu gihugu cyose, by'umwihariko kugira ngo yamagane ibikorwa bigikorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye, aho mu minsi ishize aherutse kumwandagaza agaragaza yuko mu by'ukuri ngo waba utari muzima ngo uyobore abaturage bazima. Ibyo ni byaje kugenda bitangazwa n'uyu mudamu mutambukanyi Petero Nkurunziza utumva imiyoborere ya CNDD-FDD, by'umwihariko Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibi rero bikaba byamaze kugenda bituma Perezida Evariste Ndayishimiye aca agasuzuguro mu bagabo bagera kuri 3, aho bivugwa yuko uwo bita Prime Niyangabo yamaze kugenda ahabwa gasopo ya nyuma. Sibyo kandi umugabo bita Reverien Ndikuriye nawe ibintu bikomeje kugenda bisa naho bimubana isosi. Ananone kandi abagabo barimo Barufyiri n'abandi bagiye batandukanye bagaragaza kunenga politike y'igihugu cya Neva, nyamuneka abo bose bakomeje kugenda bivugwa yuko ubuzima bwabo bwaba buri mu kaga. Turaza kugenda tureba umugabo Guillaume Bunyoni uri muragirizwa yuko ngo igihugu cy'u Rwanda ngo cyaba gishyigikiye ifungurwa ry'umugabo cyangwa se itorokeshwa ryiwe, nyuma yuko ngo u Rwanda rwari gushyira muri tageti uyu Guillaume Bunyoni ngari we ube watorwa cyangwa se ashyirwe ku butegetsi, nyuma yuko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bwaba bwamaze kugenda abuvaho. Bikavuga yuko rero bimwe mu bihano bikomeye cyane uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yagiye atanga na amakuru y'ubutasi yagiye ahabwa na CNL, avuga yuko uyu mugabo Guillaume Bunyoni ngo yarimo arakorana n'abanzi b'igihugu cy'u Burundi, ndetse ngo yari haburaga gato ngo nawe asohoka igihugu ajye kuba nka General Niyombare yifatanye na Reditaba
gutabara baze bagabe ibitero ku gihugu cy'u Burundi. Turaza kugenda tureba ibyari byo hamwe n'andi makuru agiye atandukanye. Inshuti bavandimwe, reka tubasabe muze kudukora subscribe, mudukande like, share ibiganiro byacu mu by'ukuri bikomeze kugenda bibanezeza aho muherereye hose. Nibyo rero ka dutangira amakuru yacu mu bagumyabanga ba CNDD FDD. Ubu biravugwa yuko Reverien Ndikuriyo na Perezida Evariste Ndayishimiye bari kurebana ayingwe nyuma yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi akomeje kugenda agaragaza yuko uyu Reverien Ndikuriyo yaba afite umugambi wo kumunyegeza cyangwa se kumuhirika ku butegetsi, by'umwihariko yaba binyuze mu buryo bwa kudeta cyangwa se kuzaba umwe mu bazahangana nawe mu matora ateganyijwe mu mwaka wa 2027. Bikavuga yuko abaturage b'igihugu cy'u Burundi bo bamaze kugenda mu by'ukuri abatakariza icyizere umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye, bakagaragaza yuko uyu mugabo Reverien Ndikuriyo ari incabwenge ndetse afite n'amasomo menshi yize, ndetse akaba ari n'inararibonye muri politike y'igihugu cy'u Burundi, cyane cyane yuko yakitinze nk'umusenateri, aba umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD imyaka iri hejuru y'10. Ibyo rero ni bimwe mu bikomeza kugenda bigaragaza abaturage yuko uyu mugabo yahabwa umwanya wo kuyobora iki gihugu. Undi mugabo bita Agathon Rwasa nawe arimo aragenda ashyirwa mu majwi yuko ashobora kuba yahabwa icyizere cyo ko yaba yayobora iki gihugu, ariko nyamuneka ishyaka rye rya politike rikaba rigaragaza yuko mu by'ukuri nta mbaraga rifite. Ni ishyaka rya Iprona mu bihe bitandukanye ryakomeje kugenda rihangana na CNDD FDD, ariko abadede bo biragaragara yuko mu gihe batanga umukandida perezida bishimiye kandi bashaka, n'ubundi CNDD FDD igomba kongera kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Amakuru rero agakomeza kugenda avuga yuko ibi byose ari bimwe mu bikomeje kugenda biteza akaga gakomeye cyane ku banyagihugu, ndetse n'umwuka utari mwiza ukomeje kugenda waduka mu banyepolitike, bikaba bishobora kuza guteza impagarara ndetse n'intugunda mu baturage b'iki gihugu cy'u Burundi bategereje amatsiko bagomba kwitabira umwaka wa 2027. Ibibazo rero byo mu gihugu imbere cy'u Burundi nibyo bikomeje kugenda bituma benshi mu bayobozi bahagurukira rimwe bagateza imvururu, ndetse bakanerekana yuko ubutegetsi bwa Neva batabushaka, nyuma yuko ikibazo cy'ibitoro gikomeje kuba ikibazo. Ikindi kandi cyamaze kugenda agisembura abaturage b'Abarundi ni impamvu z'uko hari abasirikare benshi bagiye bagwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, ubwo uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi akomeza kugenda yagirizwa gusenya intwazangabo z'iki gihugu cy'u Burundi. Ndetse mu bihe bitandukanye Denise Bucumu nkuru nziza we yakomeje kugenda agaragaza yuko igisirikare cy'u Burundi kigomba kuba cyarokorwa mu gihe umukuru w'igihugu ngo yaba arimo aragenda agishyira mu mpanga. Sibyo kandi hari ibindi bibazo bikomeje kugenda bigaragara, ibibazo birimo ruswa, igiturire ndetse n'ibindi bibazo bitandukanye birimo biragenda biba. Murabizi neza umugabo wita Arendi Kumana ubwo aherutse kugenda atangariza Neva yuko bamwe mu bifi binini byo muri CNDD FDD ndetse no mu gisirikare bakomeje kugenda bamutira ubwoba yuko bashobora kuzamuhitanira ubuzima nyuma yuko yabimye igiturire ndetse yanze no gukorana nabo. Nanone kandi uwo bita Ildefonse Habarurema, uyu nguyu yasanzwe akurikiye cyangwa se ahagarariye ubutasi bw'igihugu cy'u Burundi CNL, niwe uvugwa yuko mu by'ukuri we n'uyu mugabo Diomaye Ndegea ufite ipeti rya Brigadier General niwe bashobora kuza guhabwa umwanya wo kuyobora intwazangabo z'iki gihugu cy'u Burundi. Murabyumva neza yuko rero umugabo bita Prime Niyongabo, umugabo bita Ndikuriyo bamaze kugenda bagumuka, ariko nanone bikavuga yuko mu gihe umugabo bita Ndikuriyo n'umugabo bita Prime Niyongabo ari abagabo babitse amabanga ya Perezida Neva, mu gihe baba bagiye muri opposition cyangwa se mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi, cyangwa se abagiye kuba abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Neva gutakaza cyangwa se kubura mu by'ukuri ubufatanye n'aba bagabo, bigaragara yuko ari akaga gakomeye cyane kaba kagiye kugwirira uyu mukuru w'igihugu, ndetse bikagaragara yuko byaba bitazigera byoroha. Turaza kugenda tugaruka ku bagabo barimo Emmanuel Haringanji ufite ipeti rya Brigadier General muri iki gisirikare cy'u Burundi, aho bivuga yuko ari we usa naho ugiye gukomeza gufatanya n'uyu mugabo tubabwiye hejuru Diomede Ndegea. Ibi rero mu by'ukuri bikagaragaza yuko Perezida Neva yamaze kwikuraho rwose abagabo barimo Prime Niyongabo ndetse na Ndikuriyo muri gahunda ze z'ubuyobozi, yamaze kugenda asa naho abashyira ku ruhande, nubwo bwose bakomeza kugenda bagaragaza yuko bashaka kuzarohora cyangwa se kuzafasha Abarundi kwikuraho ingoyi y'ubutegetsi bubi. Andi makuru turi buza kugenda turambura, turaza kugenda tujya mu biro bya Perezida w'igihugu cy'u Burundi Ntare Rushatsi tubabwire ngo bihagaze bite. Naho ntago ibintu byoroshye habe na gatoya muri Ntare Rushatsi, umuriro uraka mwibanga rikomeye cyane, ni imikwabo ikomeye cyane, aho bivugwa yuko benshi mu bakozi bakora muri iyi ngoro ya Perezida hari abakomeza kugenda bagaragaza yuko bashyigikiye Perezida Neva, cyane cyane yuko benshi bari muri iri shyaka rya CNDD FDD, ariko abandi nabo ni inshuti ndetse n'inkoramutima z'uyu mugabo Reverien Ndikuriyo,
aho bivugwa yuko ubu perezida Neva inshuti za Ndikuriyo aho ziva zikagera akomeza kugenda azishakisha. Izi nshuti za Reverien Ndikuriyo perezida Neva agaragaza yuko baba bafite umugambi umwe. Murabizi neza yuko umwe mu batambukanyi ba Petero cyangwa se wahoze ari umudamu wa nyakwigendera umuhisi perezida Petero Nkurunziza wahoze ayobora iki gihugu cy'u Burundi. Uyu mudamu rero we yakomeje kugenda agaragaza yuko doctrine za perezida Evaristo Ndayishimiye n'imiyoborere atabyumva, ni nako gusaba abaturage b'iki gihugu cy'u Burundi yuko bakigaragambye kugira ngo bamagane ubutegetsi bubi bwa perezida Evaristo Ndayishimiye. Ariko bikavuga yuko uyu mudamu nubwo bwose atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Neva, ni inshuti y'akadasohoka ya Reverien Ndikuriyo, ni inshuti y'akadasohoka ya Prime Niyongabo, kuko n'ubundi aba banyepolitike basanzwe barakoranye n'umugabo we cyangwa se n'uwahoze ari umugabo we ariwe Petero Nkurunziza. N'uyu perezida Neva murabizi neza ko yarasanzwe akuriye cyangwa se ari mu nzego nkuru za gisirikare hariya ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ndetse akaba ari n'inshuti y'akadasohoka ya perezida Nkurunziza. Ariko izi saha bikavuga yuko ariwe urimo uragenda agaragara mu bugambanyi bw'igihugu, by'umwihariko harimo no kuba ashinzwa kuba igisirikare cy'igihugu yaramaze kugenda agihindura cyane, agihindurira gahunda. Intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko intambara M23 ihanganyemo n'ubutegetsi bwa Kinshasa, benshi baravuga yuko mumwe mu bantu iyi ntambara ishobora kuza gusiga ubutegetsi bwe buhungabanye ndetse anatakaje igikundiro mu baturage harimo n'uyu mu perezida w'igihugu cy'u Burundi. Benshi bavuga yuko atazongera no guhabwa umwanya wo kuyobora iki gihugu cy'u Burundi kuri manda ye ya gatatu. Abavuga yuko rero haba harimo haragenda hategurwa kudeta, benshi baravuga bati nta mezi make yasigaye n'ubundi kugira ngo aya matora abe, tureke perezida Neva n'umwaka umwe asigaje akuyobora, twebwe tuzakora amahitamo abereye abarundi. Ariko benshi nanone bafite impungenge yuko aha muri iki gihugu cy'u Burundi hashobora kuzaduka imvururu zitewe n'amatora cyangwa se n'ibizaba byavuye mu matora bitazigera byumvikanaho n'abantu bamwe na bamwe. Nshuti bavandimwe, ngira ngo turaza kugenda tureba mu gisirikare cy'u Burundi, turebe deployment zikomeje kugenda zumvikana cyangwa se zigaragara mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, ndetse turebe uyu mugabo usanzwe ayobora batayo cyangwa se ariwe mugaba mukuru ushinzwe bataliyani z'iki gihugu cy'u Burundi, yitwa Zenobe Niyonzima. Uyu nguyu Brigadier General Zenobe Niyonzima ni umwe mu basirikare mu by'ukuri bagaragaza yuko nabo badashyigikiye doctrine az'uyu mugabo Prime Niyongabo ushaka kwigumura ku mukuru w'igihugu. Benshi bakavuga bati n'ubundi uyu mugabo Prime Niyongabo nawe ubuzima bwe bushobora kuzarangira nk'ubwa uyu mugabo Adolphe Nshimiyimana wari ufite ipeti rya Lieutenant General hano muri iki gisirikare cy'u Burundi, cyangwa se ubuzima bwe bukaba bwasoza nk'ubwa Godefroid Niyombare wagerageje gukora kudeta umwaka 2015, ariko nyamureka we akagerageza guhunga igihugu. Nubwo bwose mugenzi we Adolphe Nshimiyimana bitigeze bimuhira, we yaje kwicwa n'ubutegetsi bw'iki gisirikare cy'u Burundi. Aha rero bikagaragaza yuko mu gihe Prime Niyongabo yakomeza uyu muyorongo wa opposition wo kutumva ibyo perezida Neva avuga cyangwa se wo kudashyira mu bikorwa ibyo umukuru w'igihugu ategetse, ibi ngibi nyamuneka bizahita biba akaga gakomeye cyane. Ndetse benshi baravuga yuko umugabo bita Ndikuriyo ndetse n'umugabo Prime Niyongabo ari abagabo bagomba kwicara bakarya bari menge, kuko isaha n'isaha ibintu byabahindukana. Perezida Neva niwe ufite inkota icyaye yo kuyobora igihugu cy'u Burundi. Mu gihe rero yaba agiye kubona agiye kuvangirwa, biragaragara yuko agomba kwifashisha ibyo itegeko nshinga rimutegeka kugira ngo akomeze ayobore iki gihugu cy'abavandimwe babashinga ntahe. Indi ntambara ikomeye cyane iri muri biro politike, by'umwihariko ariko ishinzwe ikijyanye n'ubukungu, aho umugabo bita nka Arendi Kumana, Dr Arendi Kumana usanzwe ari umushikiranganje ushinzwe cyangwa se uzijejwe kuyobora igisata kijyanye n'ubukungu, ubwo yatakaga yuko mu by'ukuri yaba arimo arashaka kugirirwa nabi. Amakuru yaje kujya hagaragara yuko mu by'ukuri iyi dossier yaba irimo umugabo bita Prime Niyongabo ndetse na Reverien Ndikuriyo. Perezida Neva rero biravuga yuko yahagurukiye guhangana n'ibi bifi binini bisanzwe biri muri CNDD-FDD, nubwo bwose uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi we agaragaza yuko mu by'ukuri nta muntu n'umwe uri hejuru y'amategeko. Benshi mu badede baramushinza kukuba umutungo w'igihugu umwe awukoresha atabahaye, nyuma yuko hari amahoteli akomeye cyane akomeje kubakwa i Bujumbura ari muri UPI ye cyangwa se ari mu mazina ye, n'ibindi bikorwa bitandukanye bivuga yuko mu gihe uyu mukuru w'igihugu azaba atakiyobora iki gihugu cy'u Burundi nk'uko bigaragara yuko icyizere cye ndetse n'urukundo afitiwe n'abaturage rwakomeje kugenda rukatuka, uyu mugabo noneho yazifashisha uwo mutungo yaba yaragiye abona kugira ngo
abashe kuba yabaho by'umwihariko atari muri opposition politique. Ikindi kandi Perezida Neva afite ubwoba bw'uko ari busige umugabo nka Reverien Ndikuriyo na Prime Niyongabo muri iki gihugu aribo bafite inkoni y'ubuyobozi mu gihe we azaba yatakarijwe icyizere n'abaturage. Ibi rero Perezida Neva yabireba akabibura akahita avuga ati nyamuneka nanjye ndakora ibishoboka byose nk'umuyobozi ndakora